Pokera nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV ni ntuko ya ithano tore ntuko ya Jumanne mweri jo August mwaka jwangiri 2025 ni wirigiro bwakwa no ithiritwe uri na utuko bobwega na nkuru kiwokera uri na theria enjaga ya mwiri mbithiro ngigwataga ugeni twethire tukimurikaga gutegera na nkuru kikuthuja mantu uraja ithiritwe jagikara kirinteto chieto che Meru TV rokere nyumene tugatonyera mantu jegie mangatheti tumureke kuthuja na nikenda tukamenya mantu jokalia takiri ngatheti chieto rokere rwanarua no toro kuona ngatheti ni chirekete okinyametheneto na tukethira tuimurika nyuma ya kurikania na nteto chieto ntukwe narua tukethira kinyato gikaraga nthiguru na umwe wa tongeria ba biashara ba mira na nkoroki ni musiasa ura tukethira tugitagagira mathina jaraja kuonie kemera ni kurari na kana ikurari gukwirwa thoko ikithuguru kathumba nikenda gutigira biashara ba mirani bagutetheka tukethira tukimenyaga mantu jakaria atia nyange kurikanagia ntuko ya icho itwathikirire governor wa county ya Meru Mutumantu Ithingia agitarire na kuga ari na mibango ekete mibango ezi ni agutetheria murimi na mubiashara wakimera kia mira jaja na jange za mainge jegie biashara ya urimi na kwendia mira tukethirwa tuimurikaga narua na mugeni wetu wa ntuko kagite na kamo bango jwa turinge ime. Kwa hivyo karibu sana oni bambetaga Dennis Mutima Muthomi izi ni ntato chieto chia Meru TV rokire tuambirie na mantu jegie kithomo ni are waziri wa kithomo aja nthiguruni Migos Ogamba na arombere kugwatanira na atongira bange ba county ya Meru na berekera munkage shugo bunge ya Tigania West are baranda mene amwe na mujumbe wa Nteriti John Mutunga na nkoroki kambuni ya Safaricom irenjere amwe gutigira ne bakurugura waki bo irasi ndene ya shukuru ya Lembene ireithagirwa Interiuchi ya Tigania West arena ndia tongire baba ebombete bona ni kugenera kwao bakiuga irasi bibi amona laboratory ikethirwa igitetheria cukuru ije na rita baba na njira inene ni mubango jodiro tajukirungamiro ni kambuni ya Safaricom gukurukira mubango jo Safaricom M-Pesa Foundation ara waziri Ogamba ochoketie nkatho kiri kambuni ya Safaricom nonto bogweta nambere na gushita nyiri nikenda gutetheria imweche cukuru aja ndene county ya Meru na kinyendene ya nthiguru yonde ya Kenya. Ripoti hizi tugwatanire na mwandiki wetu wa nteto Mwende Olaiboni ombe kwithirwa agitubangairie na njira intariru akiaria minista wa githomo Migos Ogamba ari cukuru ya Lembene Tigania West aratongoretie mutaratara yo kururia wa kibo irasi biria biayani ni mutaratara yo Safaricom Foundation ara Migos acoketie nkatho cia mwanya kiri kambuni eye nonto bwa kuguna macukuru akiaria mantu ya cukuru cia Tharaka Nithi akiwa ni imwe ira thirikari ileithite na ithondeke ndo ciukiria. First and foremost is to thank Safaricom and the Safaricom Foundation for this partnership that they have in assisting the ministry come up with infrastructure in the various schools in the country. We came here to support this particular initiative and to show the commitment that the government has in this system. This year we've gotten 1.3 billion to do infrastructure, and what we are doing, we are analyzing the most needy schools, including those ones. I think there are about 42 from Tharaka Nithi that we've received, and we'll work around ensuring that we improve them sufficiently in the next few years so that they are done. There are a number of schools in that state, in Tharaka Nithi, in Tana River, in many other places, Turkana, and we are working, as I said, even with our partners to ensure that we support each other in that space so that we can provide those classrooms and improve them as we continue doing, raising enough resources to ensure that we have 100% infrastructure support in all the schools. As I've said, this is part of the Citizen of the Future program. We are doing this in every county, and the idea is that we do 600 schools over the next 3 to 4 years, 600 schools across the country. And the invitation is always from the community. Our team comes to assess, and we work in partnership with the Ministry of Education. Oko mumbunge wa Tigania West John Mutunga Kanyuethia na acoketie nkatho cia mwanya kiri Safaricom nonto bwa gutara cukuru iyeretiania akiwa te cukuru eu ake Safaricom batethetie ndi ni batethetie cukuru ingi kathumba. We are very grateful indeed to the Safaricom and specifically the M-Pesa Foundation for choosing us, even though we requested, choosing us among many
and supporting us, not only in this institution, but in several other institutions of learning. They have completely done a school called Lobonu Primary School. It's complete now. It's ready for opening, and I believe at the beginning of next term, the learners will occupy the new building. They have also supported the university, Meru University. They have given them 150 million Kenya shillings to do a business development center, business development and commercialization center. So this support to education cannot be taken for granted. So we are very grateful as a community, and as one of those who are participating in development of infrastructure for education, I believe this is a major boost even to the little that we put under the constituency's development fund. Ageta na mbere Mutunga na atarĩrĩtie mũtaratara yo ũkĩria gĩthomo jũrarĩ na yo Tigania West, akiuga moroto yawe nĩ ũkĩria macukuru nĩ kenda gĩthomo gĩkethĩra kĩkĩ igũrũ Tigania West. As a constituency, we have a motto. We are trying to develop all educational institutions. We are calling it academization. We are transforming them from what they used to be to academies, and in the process of doing that across the constituency. We have 107 schools, and we are developing all of them progressively. We have sub-location-based development focus. We normally look at what needs to be done in a sub-location, and in terms of educational infrastructural development, we check the schools and we prioritize those classrooms that need to be done. Nkiripotera Meru TV kuma Tigania West mbeta wa Mwende wa Laiboni. Na kumane na ripoti umbetekira tondro tugerekera munka ntere chia South Imenti ini area akariba gitone area irintura ya Tharo andine ya Nkwene South Imenti na bareani atori ba mujumbe Shadrack Mweti ne baumete na komeneri ya bonene no ntubo wagi bostima kinyanyuma ya mujumbe wa Nteriji Daktari Shadrack Mweti amona Rais William Ruto kurugulia Tharo Power Station kiri ndionga ya mutongeri wa Mugongo ndene ya county ya Meru ngurukia karibaba nibonekene komeneri ya bonene mujumbe Shadrack Mweti bakiuga na reminu ko bathondekera manto kathomba tamono mono manto jagie kithomo urimi na nguruki ko batethere kire manto jange jaraja onde abekire wira ne kagita ne kare rombaga kura cha mujumbe wa Nteriji nera ndebo ugitabo bakamu aberie gitine kiri githurano kya mwaka 2027 ni unto ni murongo Jeff Wagituma na ripoti hiyo. Nabo akariba gitu ne ntura ya Tharo ireri wandine ya Nkwene kiri gicigo mbunge ga South Imenti na baria ni akariba mujumbe wa guntu guku Daktari Shadrack Mweti ni baumirite na kumumeneria bonene ni untu bakubera kabekira stima kagita karia arombaga kura untu atujuritie monka kagita gakam Shadrack Mweti twakuthurira rukiriro nene jani ntona torombejete gukuthura nkwa gitigike kendo tutethia ndure tukinya kawaya stima utikona akuya juju batu aturigari yugwe twauga batu twathura munene akue nturenere tugatetheka ngari gwakwa kaja mbona gitaga kukira gike nini arore ikyo mbonaga mbora yesandira kinike no toririkana na twikongo gaku twi muthura atwirite acima twikire stima arete transform aja gitune na ugite agekira mbeja ciawe na tagwakarire ndi tu muthura kaka atwikira stima na ndikwa twika atwikira batu tutumuringira kairi uria ugire atwirite athurwa ntuko 90 akethira atwikirite stima na mwanka thai miaka iri kuthira na nusu no tikyo tuona kwa batu twagite imani nwe nontu twitete na mbere twithangika kethira twirarogitanga maria ya ng'ombe na ibango tuku kwa batu tutethio tukona kiwe ni aria bagutariria mathina nkabo ana bagukurukira kiri mantu jegie kithomo na kinya thina nene kiri urithi bwa ndithia ciao ni barire thina batithomaga bamwe bagwatirinya nje cia metho ikwaga weru bakuthoma atwe bande gorero ko twina twe bathirikare Kenya itwekirwe stima na transform to kora to ne akoro kerwere to le teranto to era kwa ginto to te kuona tu twairi rongora twatikiria ana betu barire thina kuthoma batithoma bare baingi beta skuru bakengo tutina weru na umwaki batithithia bakathithia na ina tutina weru itukuria munene ututhurite ariku na enturene acha tureje Shadrack Mweti kiramakitie utiro tweja kuona stima miaka ere thirite tuthangikite kinya ng'ombe ciongo turarogitanga maria na kibanga utengo gijeu kwa twika ate twikira stima gageta murume twina generator imwe cieria lakini twigura beteroli turamira mina njira gwitia na kwinama no ntuba beteroli
tukugura igwitie gwite kiongaira mbeca mwenga twale mwa twacoka kiribanga kairi ni araba kuga mujumbe uju augite akabekira stima ntere iji na mbeca ciawe gitumi bokirite karukiri na kumuthura bakweja president wao aja ojo kuthithia mantu ja power veje to korokia station ya power makingi jajera na ya turombe kumbona na bai na wote jajara ijara tere yonde twerwa to jeta kwandu akia metho tukena na tukena twirira atoka kena twirira atori tobati kuthitherwa kungwa kutokwenda na ungwa bakuga titwairagua ndiere aja ucu ni umenya no tharo aja ucu nitutige kuga ne uciumite ethe bara bekuraja iba gwikirwo bare kuraja ri tio turi amwe nacio ri tukona we rubo acio turi ao ni arana ndi banyuite na kamwe na kuga kinyokeja kwithira bamuringirite kura ari muturi kiri kithurano kijite kia mwaka jwa 2027 kaba kethira bakimwania itigere miaka eng'ana nteto cio mukatha oni arende kuga no kumukatha ri atugaturira thina gukatha na twakatha na tukariga tukathanaga kwau twaria uma tuge akietu kiri ana kenda na beta cukuru na bona gya kuthoma tonto mwana ari rwathome na thimu kwau arega gipindi giki akia gwita miaka 5 au ange kipindi kimwe giki miaka 5 no ngetukakura are mogo twikira stima tukathura mujumbe onge ora ugatuthithiria ora tukwenda nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Tukerekana na ripoti hii ya kariko tharekera mujumbe wa Ntereche South Menti Dagitari Shadrack Mweti twerekere munkantereche gembe aria arimi ana abiashara bakimera na ndene bonekene gwita na mbere na kuinyerwa nkuruki mathina jamwe jaraja kuonekana ndene ya biashara ya mira ni amwe na kujura kwa makatero kwagia thoko kuirwo mira kinyani ndawa cia mbogita ara arimi na ndiba Ntereche gembe bashumerite na kuwa kimera giki uragitete kitethro gigita na mbere na kubatethia niki tugitumite munini wa speaker wabunge county ya Meru Mwenda Ali Hedra agishumire na kuromba thirikari gutonyera biashara ya mira nikenda kuthiria nkuchanio na mathina jaraja ombete kwithirwa jagitonyizo ndene nikiria arombete thirikari gwita na mbere na gushwira thoko kimera nikenda akariba egembe baraba ethagura bagitegera mira kire mantu jege mutoriro jao bageta na mbere na kugunika na kimera kiri kimera kira kiomba kwithira kitethia Meru na muno akariba Ntereche embe na kethirite kiwatilite uchumi bokontuko ende ni kethirite kikilukira mathina nkabo ontuko kuyuro ni makatel kinya thoko kuingwa na mantu yangi ya maingi dunwe MCA Wanjia Ward na umirite na kuwate nontu kimera kini kethirite kikilukirite mathina nkabo ende mutongoria wa nthiguru watene na munini uke nwe Professor Kithure Kindiki bombe kwithia ni botaratarira Meru kenda kubarurira thoko na muno ira ciaingirwe na kura kungi kuyuritwe ni makatels bombe kwithia ni bakuritaitwo na thoko ise kimera kikimira cionekane kenda mu Meru na mwembe omba kwithire sokara hari kabere bando twina changamoto turi antu bembe na bameru nontu ituishi mira ni mwe ya kintu kira kiwatilite Meru kinya in terms of economy yetu turi Meru mira ikintu kia maana muno lakini kithirito kina challenges nyingi muno na iko kareka totena weru mbere turona muundu ake tolwelie mbere mira ati lazima yete Somali na ndege nontu ndege ya tegro ima kateli araba tegete mira pakarura mianka ngari cia tuita na mira direct through Mandera Garissa through Lamu antu betu bate thukora bate thukana kirimike mira nontu mira antu ba Somali bandu Mogadishu no bakwenda mira lakini kwa antu babwithitie artificial shortage ya mira kenda baendelea kwendia mira ibaterie bonga riu no wete baba watanirite na ngavana wa Meru nwe mutuma twethingia ni bombete kwithira baika bill ira ikethira ikaria murimi na mubiashara wa kimera kia mira lakini tushogeria ringi ngavana wetu mutuma twethingia nkatho nontu no acumanitie batu turetete bill ira yumba kukaria murimi wa mira mutuo mira na mwendio mira kenda mira yetu ira gakona challenges na rere iromba rera Meru muno na antu ba embe bakuromba na baba rita biashara cia mira itururiro mianke kaomba kururo na unio tukarwa na president tumwire na tururire mianka na tukaria na mwana yetu Kindiki twacumia kuria thoko araire yonthe kinya yoneka Djibouti twacumia turombe
yoneka Congo twashumye, yoneka Somali twashumye, ege akoneka London the better. Lakini antu betu baumite no ntuma marketira twaingero nyingi muno romba ni thirikari ni lwelie mtu mwembe thai antu bagiako ya siasa ni tukashia thai tuone uteithio buriko Kiripotera Meru TV kuma njia wa Ndengembe Central Mbita Mukiri Onkonja. Na kiri ripoti ingine ati thirikari nene gukurukira gavana wa kaunti Tharaka Nithi Muthomi Njuki nitumirite na kuga agetithia na mbere miradi kathomba ndene ya kaunti u ya Tharaka Nithi, miradi ire kwirikana ikethira gitumira mambilioni ja mbeca ndikenda kuguna na gutethia mukari wa kaunti u ya Tharaka Nithi. Kuringana na ripoti ire rikite kurekerwa kuririkana thirikari nene na thirikari ya Tharaka Nithi igetithia na mbere miradi ta ya roji, stima na kuruki gutetheria biashara kathomba ndene ya kaunti izi. Kuririkana nkurukia nyumba ngiri ijire chigeta na mbere na gwakwa ire chikethero chicha maraiza manini na nyumba iji iririkana igatumira bilioni 3.9 ire njere yamwe ya gutigira akariba kaunti izi ni bakugunika. Kirima ntojegie mathoko kana thoko kuririkana thoko inya injeru ichithirite chigeta na mbere na gwakwa thoko ira na chikwerekana igatumira ikigina kia bilioni 1.2. We have very few issues that we would like you to consider when you sit with your government, Your Excellency. Some of them members of parliament are aware of, and when they get an opportunity they will say. But allow me to say that we have a very poor connection between us and our neighboring counties. Apart from the major highways, down there we have very, very poor connections. If we want to go to Kitui County from Tharaka Nithi County, you have to come back to Embu, go through Machakos, then go to Kitui. Yet they are our neighbors, and they have a highway all the way from Kibwezi that terminates somewhere near Mwingi. Your Excellency, if we got a road that would connect us from a place called Gatunga to Usweni, which is in Kitui, people will stop moving around all the way around if they want to go to Mombasa. I told you the other day, Your Excellency, when you came to Tharaka Nithi, if you are moving goods from Maua, you will do a total of almost 300 kilometers before you exit Tharaka Nithi, because you have to go through Meru town, come back through the Nithi bridge, then you exit to Embu. Yet, recently you gave us a road that connects Mukodhima and a place called Gashiongo. It is only 15 kilometers from that Gashiongo place to Gatidhini. Only 15. If that road was fixed, Your Excellency, it will sort out the very many kilometers that people do. Budget yenu mwaka uliopita ya Tharaka Nithi ilikuwa 400 million. 411 last year. Nimeongeza budget ya barabara ya Tharaka Nithi from 400 million up to 1.4 billion this year. Ni mnanielewa? This year. Na kati ya barabara ambazo nataka tukamilishe, unajua kwa kweli kuna barabara zilianzishwa almost 10 years ago na hazijakamilika. Si ni kweli? Kibugwa, Magenga, Itugururu. Ndio? Hiyo barabara nimeweka pesa ya kuikamilisha. Barabara ya Shagarika, Marimanti, Gatunga. Hiyo barabara pia ni vile imeraruka hapa pale nini kuna matatizo. Si namna hiyo? Nimeweka pesa karibu milioni 200 awamu ya kwanza. I'll put another 500 million tumalize hiyo barabara. Chogoria, Weru, Marima, Kiriani. Hii barabara karibu inikosanishe na huyu mheshimiwa. Hiyo barabara vile vile najua tuko na matatizo kidogo, but we have assigned, tulikuwa na contractor mjeuri, mtu mbaya. Sasa tumepata contractor mpya. I will supervise it myself to make sure that it is completed. Keria Magutuni, si ndio? Keria Magutuni, Kadhwana. Ama ni wapi huko? Kadhwana. Hiyo barabara pia nimeweka pesa ya kuikamilisha. Hata hiyo access, hiyo barabara ndogo fupi hiyo ya access to Chuka University.
mebaki sehemu kidogo, almost 7%. Pia we have committed resources to complete it. Nasikia mheshimiwa? Town roads hapo na hata Mugodhima. Nilikuwa Mugodhima, I don't know when. Pia kulikuwa na maneno kidogo kidogo, pia nimeweka pesa ya kukamilisha Mugodhima. Barabara vile vile nimeweka tayari milioni 500, barabara ya kutoka Miomboni kwenda Mugodhima kwenda mpaka Gatunga. Hiyo barabara na tayari nimeweka pesa kwa sababu nilisema wacha tumalize hizi barabara. Twerekere munkantere cia Igembe ni aria akari na arithi ba Igembe na Igembe mbayokithatu na Kaelo Igembe North ni bashumiritie na kuonania kurega kunganirwo kwao ni kithima kimwe kiria bagutunyanira hamwe na gukindanira na ndethia nikenda bakomba kwithirwa abakinyuruze kuringana na akari baba kithima kiu kimwe nikio kiri na ruze rumba kunyuika na kithima kira kenjini mututigi mujuro ari mututigi John mututigi Honorable Mithiaru arana nde barombete thirikari nene na nkuru thirikari ya county ya Meru gweta na mbere na kubatetheria nikenda bakenjero kithima kingi nikenda batekethera bagicindana ira gutunyanira na gukindanira roje na ndethia kagite na kare ponde bakwenda kunywa roje ruru kari na aturi ba kuma rutene rwa Igembe North ni bethiritwe bagikurukaira thina inyingi nontu guntu guteroje rumerite no rugitanitie yani gutimwera juri ndene ya Igembe North andi arithi amwe na taibaruji bairinganira kithimene kimwaki kira kithoro kina ruji rumba kunyuika kira kindene ya Kahel Market na nio betero bagicindana ira gukunda tuji tutu tura twenjerwe ni mutigairie MP wa guntu gukura withikeja Mithiaru Ng'ombe cio ngoka irathira njirene ni mbiti tuetete tuko kurio ciara njirene imwe nyato yao toka ku mbiti inge tu ate nyato toko menye yo ciara ko bwa ninka romba thirikari yetu county etutetheria urakombeka ase tutethie baba itu tukura thina twa inya ni tutethie ro yake maginya twa ase bungi tuko inya tukwa ma baba oni mwanga tha impumeta mangoya kwetu ni mangoya batwe unkenda kuromba ngabana atutetherie na roe batwe erie tutona tuwe no tula twengerine Mr. Mithiaru au no tuende tuma kinya muntu umeta mangoya kana ka umanyako tuende no tuya na kwe kinya ba kwethwa barere kuo kore kinyore aorere mwanga ntuko ichele na mwanga tha ya tero na tuwe akira rukinya tebia kulani ana bake akariba ibakuromba thirikari ya Meru County nikende kombo benjire ithima kana kubwa kuthuriri ithima nikenda bakomba kunyia musukumano jwa ithero jwe kithimende giki kirero kindene ya Kaelo Nikatote kwana gwe wangu toga miongo liwa kinya 25 na 30 ende muntote kwana mbesa ate kwana kinya agenda cio tukumbe tha ina ngekoro ana to ana baba inge muno na remo kwamba ino tukagwa tukabamba tukia monga ina tha mwanja cio tukubagana ina batena roe no ntaba kuthina roe rogaura inde tugenda tuculike ro buru tolele ruini thikari ya government gutuga ina roe guturerwa roe kila okina ontore no tore ke community watu ka koina roe no ntote ina roe ne kuendelea no ntore ya kare dia no tengo ingia kare tro agritane roe yake murithi wa bank reportera Meru TV ku maya mirigoni ya Igembe Kaelo Ministry kana thirikari nene gukurukira ministry ya ugima Ajan Ndigurune nethiritwe kirita mwerekeria jonge jo kwandikithia akenya baraba kethirwo bagitumira mubango jo ugima jo SHA nikenda bagetana mbere na gutungatirwa bobwega akiaria muthenya jogoro Rais William Ruto na ugitana nene bambiritie kwandikithia akenya gukurukira mubango jo kumenya kata biometric registration iria ikwirikana nio ikajukia kanya karakara ukabereka gutumira message negintukira na Rais William Ruto ugetigigira akenya nebo kugunika gukurukira mubango jwa SHA. Rais Ruto araritejaja muthenya jogoro kagita na karara shemenie na bamwe batongere kuma kaunti Tharaka Nithi barabara mbere kwa kana barabara baramuriungirite ndene ikulu neni Rais
muciĩ mũnene jo Nairobi akiuga arĩ na wĩtĩkio mũbango jojo nandi jo kwandĩkithia akenya kĩrĩ SHA jokethirwo jogĩtetheria SHA na njĩra ĩnene na akenya bagĩthirwo bakĩgunĩka. Mũbango jojo jokambĩria gũtũmĩka kĩrĩ cibitari cia level 4 level 5 na nkũrũki level 6 kulingana na Rais William Ruto. Hawa wabunge wanajua wamepitisha pesa 13 billion Kenya shillings ya kutibu wa Kenya kwa ile inaitwa primary health care. Tumeweka pesa vile vile 8 billion ya mambo ya emergencies. Nyinyi mnanielewa? So nikiongea na watu wa Tharaka Nithi leo, nataka pia niongee na watu wa Kenya wote kwamba tumeweka pesa ya serikali kwa budget shilingi bilioni 21 ya matibabu ya Wakenya. Kila Mkenya aende kwa health center, aende kwa dispensary, aende kwa level 4, ile outpatient yote utatibiwa, utapatiwa dawa na usilipe chochote kwa sababu serikali ya Kenya itakulipia. That is the commitment I made to the people of Kenya. And I am going to keep that commitment. The difference between NHIF na SHA. NHIF walikuwa wanalipa on average 20 billion shillings a year. Hii SHA kufikia sasa tumelipa 52 billion. Now by the time we get to 1 year, we will pay between 60 and 65 billion for the treatment of Kenyans. In other words, SHA is paying 3 times more than was ever paid by NHIF because we want to make sure that every Kenyan, not a few, every Kenyan becomes part of our concern and our program for health in the Republic of Kenya. Ni mnanielewa? So, hiyo mpango tumepanga vizuri kwa sababu mambo mawili ni ya muhimu kwa taifa letu. Masomo na matibabu. And those are 2 things I have committed myself that I must sort out. Ndio Kenya iweze kusonga mbele. Kwa mambo ya SHA, Tharaka Nithi is number 9 in the Republic of Kenya. Mujipigie makofi tena. Watu waliojiandikisha Tharaka Nithi ni watu 201,000. 201,000. Around 51-52%. Sasa nataka mujaze ijikue 100%. Mnanisikia? Mujaze ijaye 100%. Na ni muhimu kwa sababu ukijiandikisha ndio itatupatia nafasi kama serikali tujue facility fulani, dispensary fulani, health center fulani, hospitali fulani, kuna wananchi kiasi fulani, ndio tuweze kupanga dawa ya kutosha, tupange equipment ya kutosha, tupange wauguzi wa kutosha, ndio tuhakikisha kwamba afya inakuwa haki ya kila Mkenya, sio starehe ya watu ambao wako na uwezo. Every Kenyan must have access to health. Tunaelewana ndugu zangu watu wa Tharaka Nithi? Mimi nataka nipatie ilani. I am sending a warning to facilities in our counties that still charge citizens in our dispensaries and our health centers and our level 4 facilities for outpatient, those who are still charging Kenyans for these government-paid facilities will have themselves to blame because we will go after them. Tunaelewana jameni? Huyu Muthomi Njuki, gavana wenu, ndio chairman
wa mambo ya mambo ya afya kwa Council of Governors. Mimi nakutuma my brother Onesmus Mudhomi Njuki. Tafadhali waambie ndugu zako magavana, dispensary, health center, level 4, primary health, pesa italipwa na serikali ya Kenya, wananchi wathibitishwe. Right, Motageri wa Meru TV report yone goto ikinyiria muthia jwanta tochia Meru TV rokere mbediro nge kwandagara kagita kakega enderi karani nchokerete na mantora jakarinde nengatheti cietu aratoka amurika ngatheti ya The Daily Nation na kuruki tutagera ngatheti ya The Standard nikana toka menya manto urajakari nikenda ugichumagarukira gwaku ukethira ukimenyaga ni ngatheti iriku kwanda kugura nikenda ukona rugono ruria oigwa rwego kushiria inchokerete ndene ya Meru TV mangathetini. Nwithiritwe na kiroto gya kuthomera nthiguru cia ome Africa Airlift Initiative turiaja gukinyaniria kiroto giaku na ndeino uthome nthiguru ya USA, Canada, UK, Austria, Netherlands, Hungary, Malaysia na Dubai. Ambiria kithomo giaku kia undergraduate, diploma transfer, associate degrees, masters na PhD programs thiguru ngima. Nkoroki muritoka atithirwo kiri admission 100% scholarship o amwe na kujuria loan wa kuthoma. Meru to the Greenwood Mall, 2nd floor, office number 1, opposite Stage Center Chiankobo. Nkoroki to Nairobi, Muthaiga Square Building, 1st floor, office number 7, opposite Muthaiga Police Station. Kumanyamanto Nkoroki to Mugo Kurukira 0719 857 754 kana 0721 141 707. Aberiya nade na free online application ngokurukira www.africaairliftinitiative.com. Kenera 10% CEO discount na exclusive scholarship keregwe ugachiandikithio wa mbere kirujukania bwa January. Africa Airlift Initiative, success behold borders. Nitukenete hamno itete na mbere na gutureithiria. Good morning Kenya, good morning Meru na good morning mutegeri wetu onde uroithiritu wagitana mbere na ugutegera Meru TV ro kiriro na aruan kurikani ne ntukwa Jumanne tariki 5 mweri ni jo mwero bado tutakura mweri jo August ne juto thiritu tugitonya kirejungu gwata ogeni tumureke manto dene ngatheti cietu ndena ngatheti ya The Standard yaza nyumene nkathira nkithujaga na kumureka ngatheti ya The Daily Nation nikenda tukamenya imbi ikura ingi ntukwa na aruan. Ndene angatheti ya The Standard mutegeri irenkethero nkiambagiria mkiriyo bena kuna mbicha cia tongire bathatu barani atongeria bakithomo. Mutongeri wa mbere ni minister wa kithomo aja nthiguru ni wikikanita Julius Ogamba. Mbicha ingi ni ya mwandiki munene ndene ya ministry ya kithomo na kirero terero basic education aletwa Julius Bitok. Mbicha ya batatu no mwandiki bado ndene ya ministry ya kithomo lakini we arungamirite university
indication ari menyakana ta Beatrice Inyangala atongere baba po badato ibona aruantu kana ibona tukwe na aruambicha chiao chiekiri karatasi ne kambere ndene yankatheti eze ya The Standard au igoro kuandikwa atire Jogoo House Wars, yani kule na nkuchani nande chionekane kwethirwa chikiumira egategate kama ma PS baba baire PS wa kithomo Julius Bitoko na PS ungu wa kithomo Beatrice Inyangala amwana munene wao renwe waziri wa kithomo Julius Ogamba kuririkana ntu baba badato ibonekane kwethirwa bare na nkuchanio na bategwitekanire kana batekwaria rwaria rumwe. Yes, irugono bako twera tukaro thoma karatasi negatuna tumenye imbi ina thina ndene rwangiro rurachukuru ro kithomo ndene ministry izi ya kithomo karatasi negatuta ntatu imanto jegi Hustler Fund ochonkoni burade kire kurekerwa ntuku egoro ngethiro nge kuthomagira ru karatasi negatuta ntatu mbitigire nande tuthira tugitonyaga ndene yankatheti yetu mutegeri karatasi gatwere ntuku na arua imanto jegi county number 12 ndiariria county ya Meru ira hithiritwe iki tuge ku host machindano ja ndwimbo. National Music Festival kicks off in Meru baruga machindano ja ndwimbo jarani ja nthegoro yonde na jamberetie aja ndene county ya Meru ni machindano jarombere kurugurua ntuku ya igoro na ugategera naro nkathiti na The Standard ni etariritie machindano jaja jonde na njira enda jama baruga governor wa county ya Meru Isaac Mutuma ntuku ya igoro na araruguririe machindano ja 97th edition ya Kenya National Music Festival jaraja kathithika kiri stage ithatu kana kiri venue ithatu aja ndene county ya Meru. Governor Mutuma akiaria na ugite ne gikeno gikinene kiri akariba county ya Meru no ntuba kureterwa machindano jaja ja ndwimbo jaraja kathithika ndene chukuru ya Meru School Kaga Girls na Kenya Meru Teachers College. Kulingana na governor ndene karatasi kage toka twire kiringatheti ya The Standard araugire machindano jaja jakomba kwethirwa jagiukiria na kuigika untwire na nkurukire to na gichungu creativity amwe na kureta mbeu mbithi amwe kiri ndwimbo izi. Governor araugire ntuku egoro kieni gya kaga nikirombere kwethirwa kiamukira ageni baba ingi na muno mbeu mbithi bara akuga spirit enjaga irethiritwe ikionekana irugono rwandike karatasi negatwiri aria governor no rombera kwethirwa akigwata ugeni ageni bara bonde bejete kiri National Music Festival iria cirambiririe ntuku ya igoro. Rugono rum ungi wareti eza ni aritwa anguchwari tara mutegeri Director General wa kithomo Elias Abdi Jilou nyawe na rombere gutariria nauga theme ya mwaka jojo ni enhancing the creative economy through artistic expression for sustainable development. New Director General araugerio urano wa wari Minister wa kithomo ukabera Professor Jacob Kaimenyi na arugere ati ni gintu gikega sana kuona aritoku bakiuma ntere mwanya goshemania amwe na gwetana mbere na gushindana ndwimbo nikianda bokirie kinya iye wabiao rugono rodo mutagere na njira enda ajama rwege National Music Festival irachi ambiriti jambererie egoro ndene county ya Meru ukethirwa wakichionagira ru ndene ngathiti ya The Standard karatasi ne agatwiri karatasi ne agatutatu mutegeri kuri na mbicha ya judge wiji Nixon Sifuna inkuchanira chedere tochige kujirwa ndene ya Sibitari ya Nairobi Hospital kwena nkuchano chedere tochige kujirwa ndene ya Sibitari hizi. Jaji wa koti nene Nixon Sifuna na shumiri tena kumeneria baruga ire kurikana nyo ikirwe nikienda ikamweberia kiri utongeria ba Sibitari ya Nairobi Hospital. Professor Sifuna akiaria none kena kumeneria bamwe ba atongoria ba Sibitari hizi ario urewa warare mukaririgiti wa Mbundi ya Nairobi Hospital Daktari Basli Onyambu na nkurukipa mweba Mbundi member bara kuga ibagete okujo bokongana bokumweberia ndene ya management ya Nairobi Hospital na ndio kona rugono rukaratasi na gatutatu ni kuthirite kuri na nkuchani cyo tongerie kwa kagita nande kire mbodi ya Sibitari eze ya Nairobi na nkurukine management yonde in general
arabonekane kinya gwikania kirikoti nonto bwantangurutano ijicia otongoria kumenya manto nkuruki mutegeri kiri nkuchanio irachethireta chige kuziro ndani ya Nairobi Hospital ukona rugono ru karatasi ne gatatu kiri nkatheti ezi ya The Standard. Karatasi nagatona nande rugono rwa kuthomere arakabere rwegie ministry ya kithomo kuririkana nande kuri na kurega kwereano kurega kwaria rwaria rumwe kurega kuthikanirira katikati ka atongoria barabara ndene rwangiro kithomo kana ministry ya kithomo atongira baba ni bareo waziri wa kithomo Julius Migos Ogamba PS bawe baire PS omono higher education ejekena ta Beatrice Inyangala na PS onge thagirwa ari wa basic education ejekena ta Julius Bitoka kuririkana nande atongira baba ibonekene kuthura barena nkuchanio ire citumite kidogo ritungugikana aciari na arimu bakamba kuthura barena ogwa ndene ministry ya kithomo kirero gono ru ukarona karatasi negatuna baruga ministry kana sekta ya kithomo nithiritwe ikionekana kwithirwa gutena kwereka irabe gutana gichunku confusion bobo ni nonto bwa atongeria barabara iguru ario waziri na ma-PS babo bairi kwithirwa batekwaria rwaria rumwe. Waziri wa kithomo Julius Ogamba nonekene guteja nirua ni PS babo bairi gionto kirege kuonekana kwina ndoa ya kuonania nuri na inyankuruki ya ungi. Ogamba amona PS babo baire omuntu arionekana kwithirwa akiaria gintu kuringana na rutere rwawe gintu kirana ndege kurekana kireta ta confusion na undermining ndani ya sector easy bobo kuringana na karatasi gatuna baruga botigete ashiari arimu na aritoa kinyaba university na stakeholder bange bakithomo bare kagita na confusion nonto bwathe na chiotongerire chithirito chiria awi iguru irugono karona karatasi negatona arana ndema maba jumbe bonekene kinya kuga kuritamukana jo murito KPS babo bairi bamaba jumbe aryo mujumbe Luanda Dick Maungu ikiume kidhuru ibaronera gutamukana jo murito KPS bari bakithomo bakiuga ati batumba kwethira bari na PS baraba gochionania ibo anene ge CS na gechongo ugete we cannot have PS that are acting as if they are bigger than the CS ni bamaba jumbe baba bakuga PS baba abakwenda kuonana bari na inyankurukie mkurukie waziri wengo lakini in general waziri no batere kodoro emudosi wao na bakadhara bageta na mbere na kumuthikira. Yes irugono ro karatasi ne gatwire mutegeri ndene ngathiti ya The Standard kire karatasi gakwa karatasi ne gatuna. Yes kire karatasi gakwa gatutano karatasi ne gakwa gatutano no mantojege kithomo kwethire tokorana thina ndene chukuru cha university nonto bwa urakuratomeriru evi ikethirwa ikine kwa ngakothomera rugoro ruru karatasi ne gatutano baruga varsities VCs protest course fee cut as debt soar to 85 billion nande atongere machukuru cha university baraba ichikene ta vice chancellors mono bachukuru ba university chethirikari kana ile cha muingi ne bachumbiretie na kuonania kurega kunganiro kwao nyuma ya ministry ya kithomo kwithirwa ikinika VC yaritwa Monkera akuenusu nande ma VC baba ibonekene kurega kuonania kurega kunganiro kwao kana kurega gwitikaniria VC baba ba university bado nibonekene kumeneria thirikari nonto bo kurega kwikira chukuru cha university mungana jo 22 billion ira thirikari batere kwithirwa ikirite university kana randora thirikari inarokire chukuru cha university kwa kagita ka miaka iri ikurukite irira pending debt irero ya 13 billion ironi na 9 billion scholarship iria chiondi gutoto 22 billion irandora thirikari batere kwithirwa igikira university cha muingi kana public universities nikenda mathomo jageta na mbere urego kubatara ije ni kuringana na vice chancellors batongeretwe ni Professor Mugendi Njiro uriano ithayo mukaririgiti wa vice chancellors committee Professor Mugendi Njiro ethagirwa ari mukaririgiti wa vice chancellors committee na nkuruki noe vice chancellor wa university ya Embu kona ndio kona rugono room karatasi ne gatutano ndene ngathiti yu ya The Standard tore karatasi ne gatutano tatu mutegeri tore karatasi ne gatutano tatu
kwina uchonkoni burare kire na kurekerwa ntuku egoro bwegi kigena kira kije keneta Hustlers Fund kurekana ripoti irerekeretwe ni Human Rights Organization na ndene urete Rais William Ruto gotigira na gutejaniria murandi jojo jwa Hustler Fund akiuga jo tumbe takuthira joge kana bakiuga jo tumbe takuthira joge tetheria Kenya na njira no iriku kuringana na ripoti irerekerirwo ni Kenya Human Rights Commission KHCR yugete ati muradi jwa Hustler Fund ijuone ni kwethira juri na asara enene kuririkana asara irio marando jatiginyu ome marando jara kumanto bakoromba marando ja manene mono jathirta jagitukwa ome gintu kireke kuonania gutenjira no ire kwa Hustler Fund jethiritwe agiokeria mukenya wa kainda kana mukenya wa nkathi cia nthiguru na ndi kuringana na KHCR barombeta Rais William Ruto gutigira na gutejaniria muradi mubango jojo jwa Hustlers Fund irugo no karona karatasi ne kauga tutantatu mutegeri ndene kathiti ezi tore akwe kurekeria ngathite tukaratasi ne gatona mutegeri mantu jege ugima bo mwiri ni arana ndi mubango jura jojo Kenyatta Universal Health Coverage jurire kana no jure mugweta nambe na gukinyanirwa na bobo ni nyuma ya Social Health Authority irejiga etasha iria iri ni akathagirwa gitwa kigina kya co-finance UHC munkera na ndetero wajani ambete ile chikubatara kuririkana SHA munkatha hiyo jani 45 billion katika mweri jo Oktoba na Julai Oktoba 2024 na Julai 2025 ije nitakuga omweri SHA yudhurania 4.5 billion iria ikurikana ni mbeche tia nthiguru muno no ntugwekiri kenda mubango jo UHC jomba gweta nambere bwega omwaka SHA ibatera kudhurania 54 billion kukuririkana ndi UHC Universal Health Coverage no ithiro iri na thina sana no ntumbeche iria chibatera kudhurania ni SHA itekungana kana itekuonania kungana monkera na ndi irugo no karona karatasi ne gatonana kirinkathiti yu ya The Standard muthia buru Minister wa kigina John Mbadi na ndi aririkana no aringwe baini ya shilingi nusu milioni na bobo ni nyuma ya kwethirwa akuraga gwitika Senate akuraga gwitika Senate Labour Committee kuririkana Mbadi areti ni Senate Labour Committee irera tongeritwe ni Senator West Pokot Julius Mugor nikenda akarire mantu jege pension echianto barabari taite mono kiri Kenya Railway Staff Retirement Benefit Scheme na ndi kuririkana waziri uzo na araregera gukinya na ndi kabaruga auga kweno aratomiro ni Rais William Ruto kuririkana reretera mbere waziri Mbadi kurega gukinya mbere ya Senate na aregeta gukinya jairi nandi na riri irejethatu nandi irejethatu aregeta kwethirwa agikinya so nandi arererwe nandi akomba kwethirwa akiringwo faini ya nusu milioni kwethira atomba kwethirwa agikinya mbere mbunge Senate agutariria manto kathomba jegie kigina mutegeri uno gukarinde ne ngathiti ya The Standard nkethirwa nkithujaga na gutegera ngathiti na ya The Daily Nation twithirwa tukionaga imbineo ikuria ingi rutera rurungerwa ngathiti ya The Daily Nation inchokerete nyuma endeka itukuraja nikenda tukamenya manto kinyankuru kijege machindano jaraja tete na mbere machindano ja CHAN 2024. Alright, ni ngathiti ya The Daily Nation mutegeri tukurikana ngathiti ya The Standard ngathiti ya The Daily Nation State House spy software dealers passport revoked. Kwena mwaliaza wizikene ta limenyekana ta nani Mary Washuka alirekana na citizenship ya Kenya na ya nthiguru ya Canada iraba kuga Kenyan Canadian areto Mary Washuka na ndi uria au kaberenga kurikania no wombete kwethirwa agikia kotini na thitanga thirikari na akithitanga thirikari athithangite bamwe batongeria nene ndene thirikari baraba gwitwa 4 senior government officials ario head of public service uria wandikaga speech ya president na ntobange kathomba nonto bwa tenda ile kwirikana ne software spy software kwina tenda ingeu manda mozo gwitwa Mary Washuka abatera kwethirwa akithithirie tenda thirikari lakini na ndura gwa karire nombere kwethirwa akirukwa ni bakugo
na gichonko itawa breach of contract bukethira bwerenwe contract izi tena rutere rozo lakini ogo kamba kwethira ogeta mungaro na contract kana no rabwerenwe muntu no agwike kotini gukuthitanga nonto ibo asaina nere so mokorozo gwetwa Tamiri Washuka na ndina rathitangita thirikari nonto bo breach of contract na amithitangita no kenda compensate 292 million nande Mary Washuka naonekane kuga visa yadi rombere kwethira ikia cancelled kana igitezanirwa nikira nandeba kuga na kuna are na wetekio o warathithirwa manto wa visa yakwe antobane ndene thirikari bakwenda atezaniria kesi yu yes ni oba kugo twethira tugitonya ndene ya ngatheti yetu karatasi nega twiri otore naru karatasi nega twiri ndene ngatheti ya The Standard gakwarithia manto ya music festival kinya karatasi nega twiri ndene ngatheti ya The Daily Nation mutegeri no manto jauje music festival ira chithiritwe chikionekana kwambiria ntuku egoro aja ndene county ya Meru. County ya Meru na mukirite ageni kathumba amukirite ageni baba inge sana kiri machino ya kathithikana aria ndene ya chukuru ya Meru School Kagangaos na Meru Teachers College aria chukuru chonde ndegoro ne Kenya ira chira qualify ta gutonya national chimbo itakwethirwa chigikinya ni mambura jara gurirwe ndi governor wa county ya Meru Mutuma Nto Ithingia ko okona rokono ru karatasi negatwiri ndene ngatheti ezi ya The Daily Nation karatasi negatuthatu British soldiers children mothers seek paternity recognition and aid September mwaka inajua ngirigire na ijire kwina manda mugwetwa Doris Njoki lakini barugariritie torawere uma na muchore wawe ni bombere gweta ndene ya mukawa jumwe jo ikenero kana Popular Entertainment Joint na Antereche na Nyuki Laikipia County mukawa jora jo kwerekanaga inya ananjeshi bakuma British anjeshi baba chonko ibetagano omwe wa munjeshi wa British nombere kwethirwa akenda mwari ogutwa Njoki na bomba kwethirwa bakiaria na bamberia rugendo ro kwendana bathira bagituma ndo gushike wendo na bamberia kwethirwa bari amwe kuririkana nyumene askari ujo kana munjeshi ujo nombero kwethirwa akiuma Kenya na achoka na United Kingdom na ndi mwari ujo thayu arena miaka 19 nombero kwe na ndekithia muno kugoro imuntu ujo na nyumene nejira kumenya ari na mwana wawe muntu ujo amurita akamugura na amurita aketo arito Steve lakini nyumene mwari ujo najira kumenya muntu ujo inyate British aumete na France na tigiro mwana wa askari ujo wa muchonko ni urugono rudo kwandikira nande kuririkana bamwe ba kurubara bombe takodra bakia watwana kana baero twana ni askari baba ba British mono na ala Nyuki iba kwanda nande ku recognize kana kuthithia gintu gitwa paternity recognition na nkuruki guthetherwa kwithirwa bakirera na baba ni ukethirwa kionau Njoki ruga ithe mwana wawe atoraga kumuria ithe inari atoraga kumuria ithe inari lakini akaga uraka mushokeria irugo no karona karatasi na kauga tutatu ndene ngatheti ya The Daily Nation karatasi na gato tantatu mutegeri no rugono rona kuthomererwe gi Hustler Fund arana ndo chunkuni bora thithiru na bomera kuririkana Hustler Fund ezi tithiritwe iri na utethio kinyaburiku kiri akenya kana kiri mukenya wa nthiguru kuringana na uria gukubatara na nkwire rwangirwa KHRC kana Kenya Human Rights Commission ni bethirite bakiuria na baromba Rais William Ruto gutezaniria na ndi Hustler Fund nyuma chunkuni kuthithwa na bonekana ni asara inene yumeni na mbete iti chekigina giki kia Hustler Fund rugo no karona karatasi ne gatutantatu ndene ngatheti ya The Daily Nation yes karatasi ne ga mugwanja kuri na antu bariaza baraba kwerekana nibo bakwenda deal ya NTSA kwena deal iriaza inene mono ya NTSA na nakurekana kwena antu itonga birio ibyo bikwenda kuthithia gutonya kiri deal izi
kwina antu baguta well connected individuals barabo mbete kudura bagitonya kire company ijikaneta Pesa Print Limited na NTSA. Pesa Print Limited na ina share igana rimwe 100% share ile ikwerekana eneo ikethirwa ikithondeka smart driving license. I project ya kuthondeka smart driving license na irera chigatumira munga najo 45 billion. Nandi kurekana ki kampuni hizi ile registered kuri na mtu okomeka ta Farid Abdurazak Sheikh kwena ongo to Jabir Abdul Nasir Abdalak Al-Kindi baraba kurekana babo bajokete 41% ya stake ndani ya kampuni hizi ya kuprint smart driving license kurekana ntababa bari ni tonga bidiri tabigitonya kuri na mtu ogwetwa Charles Alusala kinyawa arerekana ni mtu akue sana na no ithagirwa agitetheria biashara chiera family ya Ruto ki family ya Ruto ibaringi kuandikia za William Ruto, Rachel Ruto, Shalin Ruto na Nick Ruto. Kwa dilo kaonaza ena ndazama mutegeri yegie contract irejete ya manto jegie ku print driving license smart ira smart yake nandi smart driving license na irere gatumira 45 billion itenda ya 45 billion na nande irerwa ne ambirite kujukwa bimwe bya itonga aja ndegurune. Yes, mutageri uno tore ndene ngatheti cia turukiro narua iwingi ngono ira nkona chichokero chiondere turekire kuthoma ukethera ugichionaga ndene ngatheti either the Daily Nation kana ngatheti The Standard na rogono romo thianga kuthomera ru polisi bambirite ochonkoni rogono ro ikaratasi nege 12 12 polisi bambirite ochonkoni bogo chwana na abitha onge wa polisi ureo kwerekana kana ukokonano na gikuke ekurubairi na aranterecha Kanyonyo Market county ya Kitui. Abitha uzo alirekana araringira thimu aringira nene bawe na uga ni uma we na oragite antu ntuko kiumio tuko na nyumene amatuka atabunduki yawe na amatuka muthokaniro uzo oro kurekana abitha wa polisi araitango ke Kanyonyo police station na kurekana ugorobu ambere kuma na bunduki yawe na ne etere athithia kare ure kuragana aririkana nyumene na ombere kuta bunduki eze na mitone na amatoka na maguru kuririkana mtu murume ozo mathaeneja tha 4:30 ciogoro ntuko ekiumia na ombere kuthira agitonya ndene kirabu kimwe ari na AK47 na nyumene polisi baringira thimu na berwa mtu ozo akuraga ntubairi oragire mwari umwe uraba kurikana neka bakaraga noe na muchore wa mwari ozo. Yes, kurekana kidogo bara na thina ndene relationship yao na nyira na ndete aringa risasi mwari ozo na nkuruki kwara muchore wa mwari ozo wa mwari nyawe amurairo au mbere yawe kota mundoki na matoka na ndi polisi ne betete nambre na guchwana na bidhaa ozo wa polisi mutagari ne ukario on kureikia manto jaja gen kadeti eturo kirona na ro chigurira kadeti era kwanda Daily Nation Standard chithomere omba kuthiro kimenyaga ngono cina ro chikaria tankuruki na ora Kenya thiritwe igita na mbere na kinya kire baraba kwanda kumenya manto jage music festival bokomba kuthira bokio na karatasi ne gatwiri kingatheti cho ijiri katheti ya The Standard na katheti ya The Daily Nation karatasi ne gatwiri chionde ichi gutariria manto jau machinano ja chan 2024 nijorekene gwita na mbere na gushetho mutageri na kumenya rugono ru ro machinano jaja ikaratasi turatasi na tomuthie kingatheti cho ijiri eneo kethirwa ukionaga na arua kwena game ya Kenya versus Angola igachethirwa na area Kasarani Stadium kwena muchetho jwa Kenya versus Angola the mwe cia ugoro ikethirwa igicethagirwa na area Kasarani Stadium bethiro ngikwanagira kagita gake mutegeri iyo Karemero TV magatheti.